Ćao, ovdje Tehnosvet. Danas imamo mnogo pošiljki. Gledaj koliko mnogo imamo. A evo prvo, to sam već otvorio, da vidimo šta je. Dugo očekivana sijalica od Xiaomi. Poslije ću da provjerim kako svetli, ali mislim da je ovo mnogo dobra stvar. Ajde, gdje si ti otvaraš? Raspakivanje. Daj. Ovdje. Ovo sjelica savjetljiva, na USB se prikopčava. Sad, gdje ćemo da prikopčamo, tu možemo i ovdje. Da vidimo tu da ga uštekamo. Radi, svetli. Evo kako svetli. Ovdje ima dugmić neki mali. Menjaš režime. Mnogo dobro svetli. Baš je dobro. Tako, s ovom sam zadovoljan. Ekstra stvarčica. Ovo ću da koristim na bateriji, može jako dugo da radi na putu ili negdje kad putujem, pošto nosim s ovom powerbanke koji je iste ovakve boje, tako da mi je od Xiaomi ovo mi baš treba. To ću da koristim. Sljedeće, šta imamo ovdje dalje? Što su nas ocanjili, šta su ocanjili? Nešto malo, ne znam ja što je. Da vidimo šta je ovo. Aha, ovo je nešto za moju ženu, ovo ja ne znam stvarno šta je, tako da nisam ja naručivao to za nju. To nisam ja naručivao. Ovo ćemo da sklonimo paketiće. Sada.